سلام مردم تاجیک مهاجر و مردم آزادی خواه امروز من خواستم درباره همین بلاگرای لولی کلان امامعلی رحمانی خوتلانی امامعلی لولی گپ زنم. همین آدما کیان، چی مقصد دارن، در خدمت کیان. این بلاگرای با نام تاجیک یا تاجیک نیستن یکمش یا لولیان یا ای کلان امامعلی رحمانی لولی خوتلانیان یا خدمت منن با امامعلی رحمان با کلان امامعلی خدمت منن یا با رستم خدمت منن با او آزاده رحمان خدمت منن با کلان امامعلی یا چی مقصد دارن او شما را میفهمونم مردم تاجیک. این بلاگرای با نام تاجیک همین به حد زیاد شدگیان حوزی همین بودن در هم تاجیکستان کم بودن در انگوش شمار بودن از به حد زیاد شدگیان یک نیم دو سال اخیر درباره سه گروپش گپ میزنم یا همه سمتا ده هستن. همین سه گروپ اساسیش در گپ میزنم امروز. درباره یکم گروپش یعنی یکم گروپش ای سه گروپا یکم گروپش چی وظیفه داره چی کار باید کنه. یکم گروپش معین کردنی وظیفه یکم گروپش معین کردنی مردای با ننگ ناموس این ملت در خارجه در روسیه در تاجیکستان با واسطه همین زنای فاحشه خودشون با واسطه همین زنای لولی خودشون همین لولی خودشون بیوهاشون پاسپورت دادگیان روان کردگیان خارجه برای تنفروشی از نام ملت تاجیک از نام زنای تاجیک و پس کردن ننگ ناموس این ملت برای به آبرو کردن این ملت همین زنای لولی روی کردگیان خارجه با واسطه همین معین میرن مردم تاجیک با واسطه همین فاحشه هاشون همون ویدیو منن مقصد همون یکم بداخلاقیشون ویدیو منن همون یوتیوب دامه پرتویان افسوجدت منن بعد بین مردم تاجیک در تاجیکستان در خارجه مردم با ناموس شما همسه دیده ریاکسیا میتی اهمیت میتی عمل دا میگذارین بعد یو همین شما را معین منن استنوید منن کنترل دا میگیرن بعد یا زندان منن یا که قتل منن شما را به حکومت تاجیکستان میفرستن. هم خیلی آدمای با ناموسی ماندگی همین ملت ها ای بود یکم گروپش میگذاریم در دیم گروپش قیمار بازا همین لوتو بازا قرطه بازا کار ایاش فریوی مردم تاجیک کار ایاش همین کندن اسلامی مردم تاجیک کار ایاش همین با کنترل گرفتن مردم تاجیک چه خیلی ازش ما را میفهمونم. همین بودن در همین تاجیکستان همین قیمار بازو کم بودن چرا پیشتر گفتم گذاشتم همین وقتی آخر به حد زاید شدگیان برای چی همین قضایی شدگیان این سبب داره مردم تاجیک ای وقتی که همین سیری امامعلی رحمان سیری که امامعلی لولی خوتلانی دولتی کرده بود سینه پیهان کرده بود همین سیری پیهان کردگیش این تیلوی تاجیکستان ریسورس های تاجیکستان بود. همون وقتی که لولی امامعلی رحمان خوتلانی با وظیفه آمده همون 91 سال همین تیلوی تاجیکستان سیری دولتی کرده بود با مصلحت خوجاش با کمک خوجاش لیکن خودشون غوره داشتن قطع خوجاش امامعلی خوتلانی این تیلوی تاجیکستان پولیسی سالمشه غوره دارن. مردم تاجیک وقتی با وظیفه آمدنش
مهاجر کرد، هم بوطن کرد، هم درودر کرد، هم بسواد کرد. لیکن خودشون در وطن فقط طلوع ما را غارت کردن، ما را از وطن به وطن کردن. مردم توجیکستان برآوردن، جوانی توجیکا قوای کاری توجیک ای وطن برآوردن. طول 30 سال طلا غارت کرد امامعلی قطعی کلانش، قطعی خوجاش. ای وقتی که همی سیرش همی طلا توجیکستان همی مردم همی مردای آزادی خواه آشکار کردن، همی طلا را ба мардум ошкор кардан, дар бораи тилло гап задан, тиллоро мардум фаҳмид. и баъд эмомалӣ амал дагзашт, ҳами сафи блогероша зоид кард ки ҳами шумо мардуми тоҷик дар бораи ҳами тилло гап назанем, дар бораи тилло фикр накунем, дар бораи ресурс фикр накунем. шумо мардуми тоҷик бояд фақат ҳамо дарбадар ҳамо ғуломида бошед. шуморо фақат ҳамин фикртон ҳамин ғуломӣ боша, дарбадарӣ боша. ҳамин фикри кор қати ховрен. шумо бояд мардуми тоҷик фикри кор қати бедор шен, фикри кор қати ҳамин рӯзтона бегаҳ кунен. ҳамин фикр кунен ки айҷо як ноланун биёвен. ҳамин фикри ҳамин ғуломӣ қати ҳамин бигарден да мақсад. фикри зиндагии хуба накунен, фикри тиллоро накунен. ана ҳамин чиза намехоҳ эмомалӣ раҳмон тиллоро ба шумо додана намехоҳад ки шумо зиндагии хуб дошта бошед. ай ҳамин сабаб ин блогерро зиёд кард ки шумо дар бораи тилло фикр накунед, шумо дар бораи ресурс, дар бораи бойгариҳои канданиҳои тоҷикистон фикр накунед, сухан нагӯед, дар бораи зиндагии хуб аслан фикр накунед. шумо бояд ҳамин ғулом гӯшна бигардед аз 30 соли дига. сабаби ҳамин қиморбозо ҳамин лотобозо ана ҳамияи мардуми тоҷик. ин қиморбозо фикри шуморо ба воситаи ин ҳамин молу мулкшон, ба воситаи ин ҳамин мошиношон, ба воситаи ин ҳамин квартираҳошон фикри шуморо, ҳамин диққати шуморо, ҳамин вақти шуморо мекашанд бар ҳамин бозиҳошон. сини худшон шуморо ҷалб менаманд ки шумо сини тилло нарен, сини тиллоро фикр накунед, ресурсро фикр накунед. шуморо гипноз менаманд да мақсад вақта кашонда истааст. эмомалӣ лулӣ худиш ресурса дизида истааст. шумо 18 заводи тилло доред мардуми тоҷик. шумо ҳамин давлати бойтарин будастед дар ҳамин осиёи миёна. шумо ғуломӣ карда гаштед, тӯли 30 сол мешавад дар рӯи дунё. шумо миллати бойтарин тиллое ки шумо доред, бовар кун шуморо бойтарин миллат менад дар ҳамин осиёи миёна. не ки шумо бо ҳамин қад тилло бо ҳамин қад ресурс ба як ноланун зоре шумо камбағалтарин миллат дар ҳамин осиёи миёнае. ана ай ҳамин сабаб намехоҳад ки шумо зиндагии шумо хуб шавад. ҳамин эмомалӣ раҳмони лулӣ, ин одам эмомалӣ раҳмони лулия тиллоро бисёр дӯст медоранд. ин лулиё ё фақат ҳамин коршон тилло дуздӣ, ҳамин кори ё фақат ресурс дуздиае. барои ана ҳамин чиз ин блогерҳоро сафшона зиёд кардагие ки шуморо фикртона дигаста бикашанд, ай тилло дур кунанд шуморо фикртона, ақлтона, мағзтона, диққаттона, вақтона дигаста бикашанд, шуморо гипноз кунанд. шумо ай ҳадаф дур шен. барои ҳамин ё ҳамин молу мулкро реклама менаманд, шумо сини ҳамиё мере. ай дигаста эмомалӣ раҳмон тиллоро медизад қати оилааш, қати хоҷош. шумо мардуми тоҷик бояд як чиза бидонед ки ё ин блогерҳои қиморбоз, ин лотобоз, ин мошинбоз шуморо фиреб менанд, ҳамон молу мулка шуморо реклама менанд. шумо мардуми гишна билет мехаред, баъд ай ҳамиё ҳамин машғул меша, ҳамиё қати мехаред билет 3-4 бор тра баъд установид менанд мардуми тоҷик, данита мегиранд, номрота мегиранд.
خودت با سر اخته با دستی خودت با پای خودت بالا میخری برای که مردم سومدورم خطر دارن با حکومت خوتالانی امامعلی لولی. شما را وقتی که بلیت میخره دانتون میگن شما را معین میکنن میسپرن تو با حکومت بعد یکی штрафи калон то кунан баъд проблемату сар мешавад баъд ё зиндон бошӣ уснашад я худо медуна муайян кардани ин лотобозо кори ин лотобозо муайян кардани мардуми сумдор ба контрол гирифтани мардуми сумдор фреби мардум ҳамин шумо аҳамияте ки ҳамун билет мехаре 50 билет мехари 100 билет мехари шумо аҳамиё ҳичи намебирӣ ҳамун мошин пошине ки шумо мебинӣ ҳамун квартиро ҳамун мол мулке ки шуморо реклама менан шуморо фреб менан нишон медиҳанд ҳамун чизоро ҳамун мошин пошина ҳамаи ҳамун чизоро ҳамин лулиё ҳамин блогерҳо байни худшон тақсим менан шуморо реклама менан просто ҳамун чизо ҳамаш ҳамин байни бузои худшонда байни гумоштои худшонда байни ҳамун бузои ҳамун қишлоқ байни ҳамун бузои минтақаҳои тоҷикистон ҳамун байни бузои ҳамун тамоми гӯшаву канори тоҷикистон ҳамин чизо тақсим мешаванд ё шумо дар реклама менан ай шумо пул мекунанд шуморо фреб менан ай ҳамун ҳазор тад агар як ҳамун мошини шлақара ҳамун мардуми тоҷик шуморо битиҳанд агар ҳамун мошинои қимата ҳамун мошинои соза ба ҳамун бузои худшон наметиҳанд ҳамун гумоштои худшон наметиҳанд ҳамун шумо аҳамияте кадми аҳамиё мошин мебарад значит ҳамун бузои ҳукуматанд значит ҳамун бузои давлатанд ҳамун лулиёи ҳамин клана навоам ҳамун хабаркашои қишлоқанд ҳамун разведчикои ҳукуматанд ҳамун хеле одамо наво ҳамун одаморо шумо ай назар бигзаронед я анализ кунед даниёи ҳамонро бигирен бар зидди ҳамон кор кунед мардуми тоҷик дигар намонед ҳамонро хабар баранд ай ҳолу аҳволи шуморо пастава кунанд шуморо ба ҳукумат бифурӯшанд ба молшон ба чизу чорашон ҳамон худтон дигар мефаҳмед амал кунед бар зидди чон хеле ки метавонед и буд дуюм группаш мегзарем оз дар сеюм группаи блогерои лулӣ и сеюм группаш ҳамвое ҳастанд ки хайр мепурсанд ай шумо мардуми тоҷик ҳам карта мемонанд видеои инвалидора ҳамун камбизоатора ҳамун ниёзмандора видео менан сурат мегиранд мепартоянд дар ютуб дар байни мардуми тоҷик паҳн менанд дар хориҷа дар тоҷикистон мегӯянд ку мардуми муҳоҷир мардуми тоҷик хайр кунед ба ниёзмандо ба инвалидо мардуми тоҷик ягон суми шумо ба ӯ ниёзмандо ба инвалидо намеравад ё ҳам шуморо фреб менанд суми шумо рост ба ҳукумат меравад суми шумо рост ба ҳамун дасти лулиё меравад ба дасти клани эмомалӣ меравад шуморо фреб менанд ё ҳам данитона мегиранд мардуми хайрхоҳ сум мегзаронӣ хайр менӣ ба дасти худат бахта бало мехарӣ мардуми тоҷик данитона мегиранд ё муайян туменан установи туменан проблема туменан штрафи калон туменан ё ки зиндон туменан ба ин кор ту мардуми тоҷик на сум бигзаронед на ба ин ҳамин блогерҳо ба ягонташ сари корам нагиред ё сафшон беҳад зоишидаги як-ду соли ахир ё бояд шуморо ай ҳамин тилло ай ресурс ай ҳамин главни чӣ бояд диққаттона дигаси ҷалб кунанд бояд то битан шуморо мардуми тоҷик шумо бояд цел дабирен ҳама вақт цели мо мардуми тоҷик цели мову шумо ҳамин тиллои тоҷикистон моро бойтарин миллат менад дар ҳамин осиёи миёна расидан ба зиндагии хуб расидан ба озодӣ расидан ба зиндагии арзанда моддаи 13 тилло зинда бошед мардуми тоҷик.